Magingo aya iyo uri kuranganya amaso ku mbuga nkoranyambaga, imitwe y'inkuru zitandukanye yiganje kuri izi mbuga nkoranyambaga dukoresha ni iyiganjemo igira iti wa musore mugufi wuje ubwiza n'ubwenge ize ku ruhando mpuzamahanga yabaye inyenyeri imurikira abanyarwanda, n'ahandi hatandukanye ni ibitekerezo biri kwisukiranya by'abantu, bamwe bati turabyishimiye, abandi bati si uyu muntu mugufi ubundi bimeze bite, nta wundi ndi kuvuga ni Kagarara. Muramuzi, yamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga mu bihe bitandukanye cyane cyane bishize, ariko byaje guhumira ku mirari ubwo icyamamare mu gukoresha imbuga nkoranyambaga Aisha Speed yageraga mu Rwanda mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ibi byatumye izina Kagarara rigera ku ruhando mpuzamahanga, by'umwihariko biri mu kuba barakoze agacalenje kamara iminota mike cyane, gusa iyi minota mike cyane isobanuye byinshi ku buzima bwa Kagarara, kubera yuko ari cyo gihe Kagarara yatangiye kumenyekana mu buryo bweruye, cyane cyane ko isi yose yamenye uyu Kagarara mu buryo budasanzwe, kubera ukuntu yihebeye gukora imyitozo ngororamubiri ndetse no kwereka isi yose ko ari umuhanga mu guhozaho ndetse no gukora ibintu abikunze. Ni Kagarara watangiye kumenyekana ku mbuga nkoranyambaga akina amafilime n'amakomedi ku mbuga nkoranyambaga bitandukanye kugira ngo yibonere amaramuko, gusa byaje kuba ibindi bindi ubwo yahoraga n'icyamamare Aisha Speed mu Rwanda, biri mu bintu byamuhinduriye ubuzima ndetse bikanatuma izina rye rizamuka rikagera ku ruhando mpuzamahanga. Uyu munsi wa none Kagarara ari mu gihugu cya Ghana, aho yahuriye n'umunyamerika Aston Small. Uyu nguyu akaba yaramenyekanye cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga mu gukora imyitozo ngororamubiri. Barahuye ndetse amavideo ajya hanze, abanyarwanda akangari n'akangari barishima bati n'uyu nguyu arabidukoreye. Uyu munsi wa none kuba umuntu ari mu Rwanda azwi mu gihugu cy'u Rwanda, gusa hanze y'u Rwanda nta muntu n'umwe umuzi, ni ibintu biba biteye agahinda ndetse bikanashengura imitima y'abatari bake. Gusa ntako bisa kuba umunyarwanda izina rye riririmbwa ku ruhando mpuzamahanga, biri mu bintu bimurika igihugu cy'u Rwanda. Kagarara ubwo yakirwaga ku kibuga cy'indege yagaragaye afite idarapo ry'u Rwanda, agaragaza ko uyu munsi wa none ari kwamamaza igihugu cy'u Rwanda ndetse anatewe ishema ryo kuba ari umunyarwanda, ndetse akaba yaranabyishimiye ndetse abenshi bakabimukundira mu buryo budasanzwe, cyane cyane ko ari umusore wavukanye ikibazo cy'ubumuga bwo kuba ari mugufi, gusa akaba ari umusore w'igisobanuro cy'ubuzima bugoye umuntu acamo, nyuma agahindura ubuzima abifashijwemo n'Imana, cyane ko agaragara nk'umusore wize kandi ukabona ko ari umusore ufite ubwenge ndetse unagira n'ibitekerezo bizima nk'umuntu w'umugabo. Kagarara kandi ukundwa n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga, aciye akagahigo nyuma y'uko n'ubundi agomeje no kwica bigacika ku mbuga nkoranyambaga mu bijyanye no gupompa cyangwa se gukora pompage, abenshi bamenye mu ndimi z'amahanga nko gukora push up. Ni ibintu amaze kumenyekanaho cyane ndetse byanamuzamuriye urwego, bikaba bimugejeje kuri urwego rwo guhura n'ibyamamare rurangiranwa ku ruhando mpuzamahanga mu mikino ngororamubiri. Kagarara kandi yaramenyekanye cyane mu mikino itandukanye n'ubundi ngororamubiri, biri mu bintu byagiye bimupushinga ndetse bikanamuzamurira izina. Uyu munsi wa none akaba ari kurindwa ku ruhando mpuzamahanga, aho ari kurira rutemikirere ndetse akanajyana idarapo ry'u Rwanda, hanyuma akagaragariza isi yose ko u Rwanda ari igihugu kirimo impano ndetse ari igihugu gitekanye, ndetse bikaba biri no kugira inyungu ku gihugu cy'u Rwanda muri rusange, ahanini bishingiye kuri iyo myitwarire ye, cyane cyane n'ubundi ishingiye ku kuba uyu Kagarara ari urugero rwiza rw'umuntu wavuye kure habi akagera kure heza, na n'uyu munsi wa none akaba agikomeje kubaho neza abikesha iyo mpano ye, kandi n'Imana ikaba yaramuburesinze ikamuha imigisha. Biri mu bintu arimo kwishimira magingo aya ngaya. Mu biganiro yagiranye n'ibitangazamakuru bitandukanye muri iki gihe gishize, yatangaje yuko yakoraga imyitozo ngororamubiri nk'ibisanzwe, hanyuma akabishyira ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko urubuga rwa TikTok. Uyu munsi wa none rukaba rwaramugejeje kuba arebwa n'amaso y'abatuye mu isi yose, cyane cyane mu bihugu bitandukanye, bikaba byaratumye bamwe mu byamamare bo muri ako gace bamwishimira ndetse bakanakunda ibikorwa bye. Munyarwandakazi ukiri gukora ibintu bikiri mu itangiriro ukabona biguciye intege, icyo nagushishikariza ni ukubikora ubishyizeho umutima n'ubuzima bwawe bwose, kuko ejo n'ejo bundi ushobora kubona bikunze, ejo ukaba uri kubyina insinzi biturutse mu miruho, umuhate, kwiheba, icyizere gike n'ibindi bitandukanye umuntu agira mu gihe agitangira ibintu runaka, cyane ko abitangira bisubira inyuma akongera agapushinga akazamura. Nshuti bakunzi, mudasiba kubana natwe nimba uri mushyashya hano wisanze hitwa Taifa Rwanda. Icyo usabwa ni ukubana natwe ukadukurikirana, ugakomeza ugakunda ibiganiro byacu bigaruka ku mateka n'ubuzima bwite bw'abahanzi, ibyamamare ndetse n'ibindi bitandukanye, amakuru muri politiki y'imyidagaduro. Nshuti bakunzi rero, njye nitwa Taifa, ndabashimiye cyane. Imana ibarinde kandi ikomeze ibane namwe. Ciao ciao.